na igisubizo kuri iki kibazo ku byo maamuma avuga iyo imamu avuye ruku, mu kugisubiza nuko twavuze yuko abamenyi bagitandukanyeho. Tunavuga ko abamenyi benshi bavuga yuko imamu agira ati sami Allahu liman hamida, hanyuma maamuma akavuga ngo rabbana walakal hamd. Kongo niko twari twavuze. Hanyuma tunavuga ko al-Imam al-Albani we yahisemo yuko imamu na maamuma bagomba kugira gute kubivuga. Taban abamenyi bose bemeranyije ko imamu avuga sami Allahu liman hamida ari n'itegeko. Ubwo kuba ari itegeko ni imwe mu mvugo z'abamenyi, abandi bavuga ko ari byiza ko kuvuga ko ari itegeko niyo mvugo iri hejuru, ariko kuba bivuga arabyemeranyije. Hanyuma banemeranya ko umuntu uri kwisarisha wenyine nawe avuga ngo sami Allahu liman hamida. Ariko ikibazo uwo imamu ayoboye mu swala, ese nawe avuga ati sami Allahu liman hamida? Igisubizo nuko abamenyi babitandukanyeho. Abamenyi benshi mu bamenyi b'abamalikiya n'abahanabila n'abahanafi bavuga yuko agira gute, avuga ngo sami Allahu liman hamida uwo ni imamu, hanyuma usarishwa akavuga ngo rabbana walakal hamd. N'iyi ngiyi ni imvugo ya Ibn Baz rahimahullah wa jam'u min ahli al-ilm n'abandi bamenyi benshi Ibn Uthaymin. Imvugo ya kabiri ni imvugo ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ndetse n'abagendeye kuri iyo mvugo wa akhtahu al-Albani rahimahullah na al-Imam al-Albani ayihitamo. Hanyuma twavuze yuko iyo twari tubanje Ibn Uthaymin rahimahullah yayizemo. Ibn Uthaymin rero agaragaza ko ariyo mvugo iri hejuru yitwaje gihamya. Ndagira ngo dusome Ibn Uthaymin yavuze kugira twunguke kurushaho. Ibn Uthaymin yabajijwe ikibazo, arabazwa ngo umuntu uyobowe mu swala idha qala al-imam sami Allahu liman hamida, igihe imam avuze ngo sami Allahu liman hamida, hal yaqulu al-mu'tam, te uyobowe mu swala aravuga ati rabbana walakal hamd, am yaqulu cyangwa aravuga ati sami Allahu liman hamida? Qala Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah taban ibingi biri muri al-liqa al-maftuh, yaravuze ngo al-mutam idha qala imamuhu, uyoboye mu swala igihe imamu avuze ati sami Allahu liman hamida, la yaqul, nagavuga ati sami Allahu liman hamida, ubaza aravuga ati bas fi kitabi sifati salati nabi, ngariko mu gitabo sifati salati nabi cya al-Imam al-Albani nicyagamije harimo gutya na gutya. Naam, yani mu gitabo cya al-Imam al-Albani harimo ko avuga ngo sami Allahu liman hamida. Twabivuze ko al-Imam al-Albani kari ko yayizemo, bal abona yuko abatabivuga bakora amakosa. Qala Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah yaravuze لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نكين إيمان صلى الله عليه وسلم يفوز إتي حديث أجيك فوقا ni hadithi iri muri Sahih al-Bukhari ndetse no muri Sahih Muslim. Aynumwe Imana yavuze iti nama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi, mu byukuri imam yashiriweho ukugira gute ugukurikirwa. Fa idha salla qa'iman fasallu qiyama, naramuka yahagaze muzasari muhagaze. Fa idha raka'a farka'u, niyunama muzunam muzajiruku. Wa idha rafa'a farfa'u, nafaruku muzaviruku. Wa idha qala, naramuka vuzi sami Allahu liman hamida, faqulu, mwe muzavuge muti rabbana walakal hamdu. Wa idha salla qa'ima, nasara hagaze fasallu qiyama, muzasari muhagaze. Wa idha salla jalisa, nasari yicaye fasallu julusan ajma'un, muzasari mwicaye mwese. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah yavuze rero iyi hadithi ayigeza ahanga
hagira hati naramuka avuze ngo sami Allahu liman hamida muzavuge ngo rabbana walakal hamd. Faqala, aravuga ati intumwa y'Imana yaravuze iti idha kabbara fakabbiru, naramuka avuze ngo Allahu akbar muzavuge ngo Allahu akbar. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, navuga ngo sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd, muzavuge muti rabbana walakal hamd. Nuno Ibn Uthaymin itavuga kuri iri jambo ati ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع. intumwa y'Imana itandukanya hagati ya takbira ndetse no kuvuga sami Allahu liman hamida. At-takbir naqulu kama yaqul, kuri takbir ganko imam yavuze navuga Allahu akbar turavuga Allahu akbar. Wat-tasmiya nawo kuri at-tasmiya la naqulu kama yaqul, onago tuvuga nkuko yavuze lianna qawluhu, kubera ko imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aho yavuze ngo navuga ngo sami Allahu liman hamida muzavuge muti rabbana walakal hamd bimanzilati qawlihi idha qala, ngo biri mu mwanya w'imvugo ye igihe avuze ngo sami Allahu liman hamida fala taqulu sami Allahu liman hamida, ngo biri mu rwego rwo kuba yavuga intumwa y'Imana iti navuga sami Allahu liman hamida nimuzavuge gutyo, walakin qulu, ako mujye muvuga muti rabbana walakal hamd, mujye muvuga muti rabbana walakal hamd bidalili siyaq, ko injana ya hadithi ibitugaragariza. Arakomeza agira ati intumwa y'Imana yaravuze ngo idh kabbara fakabbiru, intumwa y'Imana yaravuze ngo navuga ngo Allahu akbar muzavuge ngo Allahu akbar. Wadih, arabaza ati birasobanutse? Arangije ahita avuga waman qala min ahli al-ilm, nuwavuze mu bamenyi annahu yaqul, kavuga ati sami Allahu liman hamida, ngo uri gusarishwa nawe ajya avuga ngo sami Allahu liman hamida wa yaqulu rabbana walakal hamd, ngo yarangiza akanavuga ngo rabbana walakal hamd faqad akhta'a, yakoze ikosa. Wa akhta'ul ulama la tuhsa, n'amakosa y'abamenyi ni menshi. Walaysa ahadun yuqbalu qawluhu ala al-itlaq, ngo nta n'umwe imvugo ye yemerwa gutyo gusire kubirekuye. Wala yuraddu qawluhu ala al-itlaq, ngo nta n'ubwo n'imvugo ye isubizwayo burundu hatta yu'rada ala al-kitabi wa sunnah, keretse ibanje gusirwa ku gitabo na sunna, kuri Qur'ani na sunna. Wa nahnu idha aradna hadha ala sunnah, niyo dufashe imvugo y'aba bamenyi tukayishira kuri sunna wajadna al-amra kama sami'ta, dusanga iki kintu kimeze nkuko wabyumvishe. Ahanga shekhe yakoze tatbiki igira ngo iki fa in tanaza'tum fi shay, nimuramuka mugize icyo mutumvikanaho mujya impaka farudduhu ila Allahi wa rasul, muzakigarure kwa Allah n'intumwa ye. Rero tugarura iki? Tugarura ibyo tutumvikanyeho kurinde kuri Allah n'intumwa ye inda tanazu, igihe habayeho kutumvikana. Icyo ngicyo ngira ngo kirumvikana, ni inzira y'abaturungirije. Shekhe yagaruye imvugo kuki? Kuri hadithi, kandi hadithi ni sahihi kama sami'tum. Allah aravuga ngo fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi wa rasul, nimuramuka mugize icyo mutumvikana muzakigarure kwa Allah n'intumwa ye. Allah aravuga ngo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, niba koko mwemera Allah subhanahu wa ta'ala n'umunsi w'imperuka. Nanone Allah yatubwiye ko twumvira Allah n'intumwa ta'atan mutlaka, ukubumvira birekuye. Ariko ageze kuri uli amr, abatuyoboye harimo abamenyi n'abayobozi, aravuga ngo wa ulil amri minkum, adashizeho ta'a. Abamenyi rero harimo na Ibn Sa'di n'abandi bavuga yuko bigaragaza ko umumenyi ndetse n'umuyobozi bumvirwa igihe bumviye Allah n'intumwa ye. Sinzi aho ngaho niba biri kumvikana n'iri jambo kugira abaryumva nabi bamwe. Ntabwo yavuze ngo umumenyi arasuzugurwa, la, iyo atabigutegetse wakabikora ibyo n'ibyo Imana izabimubaza. Kumva no kumugira inama mu buryo twabwiwe muri hadithi ad-dinu nasiha. Naho igihe aje akagutegeka ngo ukore iki kintu kandi kinyuranye na sunna, ntabwo ugomba kumwigana abadan, ntabwo ugomba kumwigana. Barakallahu fikum. Wa kama sami'tum idhan, nkuko mwabyumvishe rero Ibn Uthaymin yatanze yuko iki gisubizo aricyo kiri hejuru. Wallahu ta'ala a'lam.